Haino hai Achomsa Horjwlai Bachakha Patimung Patika Chaomanu Higher Secondary Schoolo Baithago Patimungni koktoma manai fire service ni adongrok phai horbatarmani bayapa phaika Horjwlai Farshala Haino hai Achomsa Horjwlai Bachakha Kamithap Bachakha Chaomanu Higher Secondary School Kiabat tamun bagai abahaiga Achomsa Horjwlai Bachakha abunate musa Chaomandia Abai Patimung no kahan kino kokmara Horjwlai fire service ni adongrok no Patimung koktoma man kino Patimung khair thamu shogoka fire service ni adongrok Baithago fire service ni adongrok horbatarmani bayapa phaika Horjwlai Ashlarung nogo abahaiga Achomsa Horjwlai Bachakha amsini lokorong bisingot nomsaka flaka kisasani bagai kaisa kotor Patimung nikadika amsini lokorong khobai rongnong ni rong sringnai rok report Chini Khorang